men, wap. Te charge men. E apre sa, al ki moun ou e pou kou e la. E nou men kote, mpou kou. Nou ka vin ansam so. Nou nan men problem, men bagay, men problem. Mwen se moun kou. Se kwen la men. Te charge men. Chita men. Ou vye da gese? La men ap gade mwen wap kou. Ou konen jen ba yo papa. Mbak telman rete la, no papa. Mbak kowe sa mak soupe jodi ya la. Pon desan la kaya la, papa. Desan do, men ap veye men. Che, moun yo avon mwen debi lot jou la, konen universite fè men, vini si pou etidye men. Nan viv yon realite serye la. Mbak jam panse se kon sa ba rete. Dapre tan pe epen, vini se ba yon a fè, ti kop te gen yon nega pou krasè, chita pou manje fè vantou men gose, konan men kop yo fini. Men, ba yo baka se nou papa. Mon chè. Konen sa fè men, mak tou la ge yo, ase ke bakot la no. Wale. Kon vini? Vini. Pas yon problem. E ben defa? Ali nou. Mwen ali nou, nan wè la kay. Che, jema la yon ba pwete wakete, komante, bako moun sa nek man manje apre la. Anak manje pa se yon pwete nou. Wale men. Problem. Yon fè msi al fè wote. Ali mwen mwen pwede ga yon la pou bay nan la yon. Nou bay mwanek? Naiza. Mwen che konan ki sa nou dek la mwen che. Mwen che. Ewa apam nou ven. Mwen fin pou la li ya, mwen men. Dale. Mwen tou date mwen ya la. Mwen li ou tapin fè manji. Pou bal wè so ap soupe. An yon san sa men. Mwen pa gen problem. Mwen pou an de fwem.